din det chat din ta bol ta hindi fine no din ta ta hi din det ipi chat ipi ta ka owa I sei wi I thu mu hi ipi ta ka owa amo sei sei nuk ding hi lang chu yes yes president modi hung di yes ahung lo wala chi ki bol ponte chi khat ponte acha hung sa popular government ki form di a ki form lo wala chi ki bol de hinge form mute chi chu hi cho chi pa chu ki ding cha lo cho puselen ma boy khle on le chen nong le chin na chunga ki pa thu kan se tu ni la discussion hi human rights perspective in answer ho jong hi human rights perspective mai pi su ke han ya kan tim hon nei zo phal na sei nom hon any topic nga na sei nom hon oma ai hon le phat nong ki pion din chi ka si awang chu question ho ako na hi wa mang lo wa answer ki bol diu chu kan tim hon nei tin pusile ma tu a nang ka do nong chu mani ni khat ni zan hi ma sa ve law chu ei mi khat kampu pilanga million amanuin avo oli di chenova sipeon gala do hospital or meti thu ong chu na ona na mu de kata asanen eso ground reality hi na tu a he ale si hi manipura tu le tu din mona a ground na thil dan hi human rights perspective a kuna chu na hin bet na ai le I tinamu an chi azo e pu chungal polina sei banga chu tu chana hi chi incident kyu chu hi lawa in NIA case of 24 ta banga hin CBI ho bang chu 10 ta banga ki manoi tan chu tiala jon 30 wala ita ni ki man ik case e ho akiman mo ya tam zo hi political prisoner he kitila ke wang jon kat ki hin min gala hung bol khuma defense bol over hi chi ako na chu ki mana hi ai chi perpetrator ho action la lawa iki bol now hi ei ho jong hi azwa sei bunga chu chi political issue ai ya chu political stance hi farm tai la wale hi chi tabong ho hi avoid the hin atam zo hi idin mun ho hi short sighted forgetful aban le political education irha samwal ji wa hi thil hi epang thil hi igel sau thei povin aban le intimidated piam chi intimidation oi kichat thei pe ai lawa lai pia rights ke lo political short sightedness kan hi nei uvin ai chi pa hi e ai cha positive ta sei dinga chu masangai that mi masangai hitia hi ingol now hi ingol le ho muchi phalawa hin phai sunga para delhi a ko nai te muchi phalo hung ki tu zia niau cha cha ho wa hi kyo I hoi kiang si tu ai ki na ju cho hi vet no hi na ma ai cho phal le hin amo na thu zo thei ding mi an man chaw wa an sot do wa ilam kaya pan chaw wa ti chi pa hi abrupt overhaul ki bol thei ding choi hi lo ja chu chom khat hi ti ai chaotic different opinions chum ding mo hin a hin wanga hi chi ipem mi in het team pa no le hin hung phadinga ka ging chai it will take obviously time to new line tin to ana say incident ho bong yang chu to ka hin sei to chun ki ma na hin ai ho cha lo loi lo jing to ang hi popular government ham I piam khan hum ding a dei u chon man cha di lam kai ho chu ding ngam lo ding adin ngam lo pa le chun I ho new khat ai piam lungyal chom nei ni ho chu single out ki bolding hi ta bonga chu apuna na chu piam pungo thil tu ai ti chu ki tu do pe dia hin chi chu a hi ja chu tu a hi mi pi ho jong hin I right chui ki head over violence gaman khal ngai lo hin idin do so ke parule pick
pik ding pen om lo phala chun i bon chawa chu imat thelo di wahin ladak nga jong i movin Bangladesh ayang movin Sri Lanka ayang i movin mi pi hoi ta pan khoma la chun no force can stop chi hin to ai apuna changkhat itia outspoken jab jab jang hi thushno pha da na narrative asi moin chichu a hi jin chi a chu amit wa thei jab jab i pe ham thil mu sau jab jab ho hi bon chawa i pan khomo wa a he thim lo ngong ke thim so wa i tin di wahin kin ka ki cha pen chu i din khom lo di wa to popular government hung ki form di he na question ta ki to hiang la Ako di kipa am to to eh. Nang nan siya ko na so na idea to tudi to taong say na nga may po ay hinay po society with na tudi to ta to asay ding om lo ting la sung hon no an say to din ji so lung ne ngai hin na asay ding om lo ting sung ho jong hong ding a say yeng di tudi to ta to mang the lo kisel mang the lo hi ji chen ka he thi min nan say dan so abanin pu chon lal pol an zo a ka say na don but nai lo chu Manipura nang chu WHO chun communities jouse mi jouse human rights to ki saya bu hin atin hezi a chu e ho jong chu atuma e ho adinga chu na ki tong thelo hin ati yong chu adi human rights na tong ki human rights bu chu ka bui pi hin ati ai le tu a hi mei le le ku ki ti taw te e ho le mei le ho ai i ti ni kho yong le ki chang khom thelo ding i ti ni kho yong le ki ta san tu to lo ding din mun chan chu ki lunga eta ai la nang neutral na hi human rights na bui pi hi ji chun nang ma perspective a kuna na be na ai le EPT ki bol EPchu solution hoi pen he dem ti nen se pi Manipur context a Manipur chun na be na ai la community ni chu akina a ki ta san tu talo cheng hom thei talo ding din mun he to ai din mun wa hi EP solution chu best internet am nang ma WHO perspective ma cái báo này à khom thầy talo mi ni chu khom sa te te le boina su su yung di chu na chu khom thầy talo mi ni chu khom ma ki tu ta lo dinga le mun chum chu mai kwai ngai chu kilo na chu hi ale mun chum chu mai kwai dinga le I ho dinga the only solution to political solution SA with UT itu na chu Manipur integrity to get hilo date you to okay acceptable here. Alang sana nagam khat chu ken kang chu do pe di chu nok lo mai thei chu ama wang to a chu na le Manipur integrity get hilo ding hi jong le to a chu khom thei lo chu iti khom jing diu ham na khom thei lo chu I khen ba safety place comfortable place peace place kana chu I kwai mun chum chum mai kwai ding chu the only solution chu ti chui ha le I ho dinga chu I picheng ki sei yong le phaya la ti chi lu din tin in building ho ki lo ta lo di chu hello ha ko ha chi di I ki so lo di chu e ki so lo ki chi lo di chu ye chun I ho a dinga chu political solution human right to freedom of movement political right nature nangin jong na nature ke jong ka nature right to vote to right to election na ale political movement ayong chu illegal abang ka tipu legal ta na jaw thei chu ye chun Manipura mei thei le ku ki khom thei ta lo ding ai le solution khat chu EP solution ham ke wang chu solution na ding kai lo jen Indian government and solution pyam khat bang cha koi pi te ngai ka sai chu ting le number 1 number 2 ka sai nom chu kapuna zala thuta ka sei de tu lai chu thuta sei si chu mi na bet nom ta lo e hello ham na amba wang ke human rights se kai pui pathi na tong ka he e chu thuta ka chi pi he thu zo ki ti ka doi lo e tu ni ga sei sau be na sei e na subject to hung ki tu hi jong le hi chu khat nin koing ka ti ani na e hon jong mấy thế tiết độ trên hôm thì ta lâu tiếng tia ý kiến hậu hóa gì đấy tu in separation de yung imang ubin za imang tawin ale separate gino ma ay nga Manipura animal haza une ne jing di ki paw hi kingal de kanu chuna
hilo hamna Manipur attack number 1 MLA hojong separate administration itu yo ayah bang kian tak tadi nuk lo MLA hinau kita hanom lo sudah nam ngai lu tak tak lewen MLA hina ida ha MLA SA UT mu pal MLA hi thong thong ki diu chu hilo ham e chun hian kang witin hian kang ta ta ri ti ar ki hian kang witin khom ta lu ti do ya le separate government zo na to hon manipura e central abong ti poi manipur zo bol ho jong nga witin tin le MLA ho jong nga witin separate mo witin kyo hi ti ki ta we solution nei bor pilo wale ka chen khom ta lu di he ka thi le thi lim ka ngolung ka tin an ka ne lo ne da wing ka tin gen thi thu ng te ti ting diu chu he lo ham na au ti lo ba chi ti pha le central government ne solution ei sim pi diu chu tu nin gen thi thu ngam ta sa le ta ga le gen thi thu ngam chalo koi ma lo hing khen ngai lu chu ke he long Abraham jong pathian thuin ga lu zap lang pathian thong ki jin pathian Abraham chu agam dei sit da tha tinga ko wa chu da hi le kanan gam chang lu chu na ye chu tunin Manipur la mai thei te le ku ki te chen khom thi ta lo wala solution chu political solution SA with UT thi wale okay accept he ti chu ha ta pressure pi wa e hon jong tin le government yong da sa ta chi an sim lo wale ho wang chen khom ki thi dinga wang chu ta san om poi ka ta san poi ke yong ki pa me pu chon lal po ti thu chu ele last upai ai in tu anan sei chu ake tim chu ken chu mi hlam mi pi o sentiment chu chu ai ni jong le lam kai lang ho chon om dan chu to ai kinep na ne yong mai the politics chi dola chu kinep na om ji a chu event ta di wong hi mai the UT mu lo di bai tam ka dong hi ting le chi jong chu hong hi mo ding ham ipi le chi jong chu het chit lo hin het chit lo to chon ka ha comment no min kin jong na ai pi le lam kai ho chu kung to lai ngan si phon no hin ama na hin tol da nu chu wa yum hin ka la chu lung thai lo ji a nam ngai lut wal ji a phun jong atam ta o min ei jong ki hi hin na cha ma no e team di wong ka ta sanen ki chi ding ti hin na lungel chu ka he team min inge pathin thu ta le chi ngai na inge lao hi pu man lo di chu the point is kichi di na kichi di hin pu seilen mang manipura ong hi human rights commission tho hin na EP bolwa ai le ta manipura hi bang si to bang condition na hi manipur human rights commission in EP a bol ai nang chu human rights ko hura lam kai khat ni na chu na ma manipura human rights commission te to ne ki het ji wam ai lo le collaborate na bol ji wam ai lo ai le EPTT ET din muna tai thip chet di ma state jouse hin human rights commission chane ya na ai banga chu tu ai galu wa hi a state chu complicit hi ja chu manipura human rights commission chu ki approach ang le thakhat ya ai banga chu national human rights commission a hi lekha ni ke thoda 2024 a chu ke thoda abana hi a lekha hi chief secretary ko ma within 7 days action na la ding investigation na bolding action na in la ding aban le action taken report yang hi 7 days ka nan pi ding hi tia February March la chu lekha thoda ultimatum khada pi hi ai wanga tu chana hi chief secretary action ala lo aviala hi national human rights commission yang lekha ki thona time lapse hi time action ala poi ki ti ya ai wanga hi tu chana hi chi case yang hi complaint ani ke file yang hi national human rights commission pending hin ala ya si human rights issue hi tu chung hi tuma ki discuss theibe sia ka mulo cho ji cho aki ala zo se state complicit hi ja hi political issue a chi cho amat ho zo si yang hi political prisoner hi cho i ho a hi secessionist ai lo le PPM apan khum wang wa hi lo hi cho political issue political prisoners yu chana ai ti ja hi political stance wa a ki su a le hin
like jouse hi settle resolve hung hi pe pen di ya atua hi azo ka sei banga chu lam kai ho jong het thi maum na kha chu masanga parai chop lok tel de anium hi vintin in thak mi zo aparai in hui tu mule ai bam ikisu to ka ding wa yang hi pha lu ni ya thakhat cha chani lew han ajinga thaya chui pan khom pe di ta ya tu chana hi abang atrai ma boy loi abang nomenclature boy loi abang phunga changa abang position it loi abang in a position du cha ti ta cho ta bang conflict of interest pa hi tampi chu mo hi ya ai wanga i part hi chom khalu nin tin a hin yung ki su tu diwa ka gin cha na it could like part lu le yang le chun alias chu better hin I hodinga chu amat chana chu good for us chi da chi ki no wanga yin to a hi cabinet da ko da yung ki resign yang chu ani ha asat ja chu president rule ang ki impose wa hi cabinet hwa wang hi via zaw lo wa political stance hi ki chi sadayum sa nga ya hin to hi part of the government yung hi ki ro wa a hi ala wang chun chi wang chu ki pal na lin ta hin te ma khwa hi ti ke ka gin cha da hin chi human rights to I discuss ang le political issue lu tho tho di political issue I discuss ang le human rights lu tho tho di nga hin tia chu chite ni ki bam inseparable a hi tu chung I violence hi va na le follow min khat ga dong pai peng pu selen mang afspa hi valley a police station exam khana ala do ho thinglanga boina ima cha jong umlowa thinglanga zo akoywa valley a boina na ala do zo hi ichi human rights lampang kisaya iti mudana ne bias discrimination I lo le indifference from the part of the government here ai wanga chu chi ai lo le court ai lo le bam judiciary a ki polo thei lo ji chu government policy here ajo aka sei banga chu political issue to hin a relationship hi hung ki mat pe hi ja so chi I ga he theu chu I chan ge ya separate administration hi ngai cha ham ti zo chu reflect a bola ka mu hin kin te ka bonga border fencing aban le afspa imposition jang hi ven lang chi that mi zo hi cho that mi zo a amend attitude mo mo yang hi ki hial lo cho 2024-2025 budget allocation to Velachun hill area to valley a disparity hi alung pu yang ya hial nai lo chu ei ho chu I pi jong le I phat chum diu ni le chai ki mu diu government fund a hiding bangal huna infrastructure a ki sim hoiding phat phat chu me leite absolutely against you hi irrespective of type irrespective for language irrespective of our clan amoin I khan to diu mo mo cho dei lo hi thought me zo para policy attitude mo hi village chizira hi it is time like our leaders stand up make their political stance clear ei ho hi tia hi victim hu da hin hin jing thei lo cho nang chate izi chate itia hum ki tha ki dikide ke lo cho to ilam kai ho jong hi to ai position a ji wai alungu hol na ve ta za na ve tau ni khom don khom jang ni khamei thi ai wanga cha te wa tu te hin a hin face ki di cho nang la ki ki lo cho chi ji ra tu a hi ki chi sa dai din I din khomo wa I future du hi I din piu nga hi ya chi cabinet bart a hi lo le MLA position nang phung nang chang tia tu a hi ti din I khat na lai le wang chun acceptable hi ya future implicit or explicit acceptance of
chi girl dominance meitei dominance by accept mi bol chi jida hi ilam kai ho yang na sacrifice da tamatam na lai e hon jang sacrifice da tamatam na lai to example khatong cycle leng ladak a chu union territory api cho ai banga ladak ki sohin adei loji chu union territory ya le central government rules direct nga dinga hin chi natural resources o hi ladak a hi extract ki bolding ami pi climate ipiam climate change pa hin ami pi hi nasata again theina pi dinga hi chi amo seida na chu adani ambani ho hi company lin ta set up dinga hi modi government amit shah government hin up agona hi kanum povi ati cho khat chani thilo hi cho e ho to te ka chu e ho a ki hina chu mi zaniwal thi sang som wal display si ini echa di zo si jong relief fana ho jong a hi ding banga yang phaya chu mi lam ka sunga to more sung kang po pi para po do chu me hi chu hlom cha hi cho a chu china wa nga yang chu 50-50 ta bang ai lo la mo ha chu bel proportionately a chu fun tamatam chu ai cha jang chu ipham I ho hi extra care hi lawa le ipham attention I thu gim now hi imacha ki pe lo cho Manipur government in a policy lane issue azong to recently Manipur government notification chi move aban le cha border fencing ho of spa here azo I say ta aban le budget allocation here hi cho zo si hi ve khom le chun I future di hi lo hi chun ai wa ngai idin no hi ladaki son jil to ipam determination to iho determination hi ki bang nai lo cho ilung ta da no cho I sacrifice di jang hi yenge ajo ka sei banga cho atama tam hi cho ilam kai ho jang EPP section ham khana implicate ahung boliu I ho jang implicate I boliu a case pan khum diu lock up ayong yum diu anything may happen but it is worth taking the risk because future hi I future chi to I sacrifice bol wala I future wa hi so le kola yum diu manipura ki su lo wala itabangin identity say lang itabangin lekha similang bureaucrat EP central government na huilai muna department na secretary under secretary joint secretary IAS IPS EP2 hi jong lewan chi settlement hi lowa mail hi o chut phayum jingwa le third class second class citizen hi to le state chuma isu pi uina ho yang ipi se yang lewan mi noi siaw mum jing dim chi da chu two opportunity hi ha su lo ngai wi cho ilam ka ho yang ri sala ngai yon yang ri sila ngai to awang chi aviala ka repeat he ka po na wala popular government cabinet minister in tu wang cho chiwang hi nam ngai lu lawa ki koi di akhanga ki sumil lo di it will be written in the history it will be written whoever you are cabinet minister atwala khang tha hon ki sumil lo di ti wang ye abiala ka sei ye chan itu nungu ba hin na koi macha popular government ki sa lel daw te ti chu mi pi de dan hin na tam kai ho kom jong na lung nan tin tun pu chon lal pol na nge accountability na manipur ai accountability he am nang mu dana judiciary police government abona Manipur he everything is corrupted. Everything is corrupted. Igamui Manipura accountability tingle izaka hi bena hile puna na umcho na kewang hoita ga gyal tu chanai le ya
dàn ba rồi chân chân cái tàu gì chỗ cái số sa đàn nuôi cái bài phụ đàn nuôi ý giá cả hi corrupt này thì chân thì chân chưa cả suy nghe The questions you need one, but need them. I'll come back to you. Who say len mang chi Manipur issue hi international human rights ho and state ama ho panhong la di hi ngai chana sa mai lo ai le India issue in amount ki deal zona min te ti negin chanam number 1 number 2 chi Manipur issue hi gang chela solve ki bolu wa ai masanga hi pi ki chat na the I mean ki chat na the di le ai pau ki chat na the ka ti dan chu ipi danger ahead ipi umam chi Manipur issue gang chela solve ki bolu wa ai le ipi avoid the yang dong the ding irreparable ho to bang na til the ding ipi namu am nang mamu dane imam lo pi chu the sacrifice ngamu wala ima cham lo pi chu initially a chu ko hulin jong United Nations 63rd session for Human Rights Council a an request wa report ani ki pia chi report detail ta violence chung chang la bilim tep jong ya bon cha attach ke bola annex ke bola ki thokna unau diaspora hon jong UK ya US ya United Canada ya bona pangowa ko hul protest bolowa issue nasata international community ya hum ki sei cho ai wanga chu I political stance I din changam lo ju wa chu center apara pressure hong le cho chu ki thim hi cho chilai ta chu adi lo chu I ke vai pu na ni jadi chi 1 minute political stand idin cha lo chu idin cha lo now chu hoi lai lai ham central government MHA kona pressure hong phat le hin I ham ngam ji lo cho mi jani thiwa displace jani muwa phat me zo apada government policy so ai ho against ngana hi wa ngai idin cha ngam lo cho I sei to tho go no cho chi chu chu me boina cho to a jong hi banga mi jada ki thi zo wang hi ama phung kai hi kha khan te ama phung lam kai hi kha khan te tia ngol jong dim na lai cho ita banga jong ngol te hi cho al ilung ta la nga khe na ikilit ikichapo sa ulanga khe cho tabong hi agang chalai issue to lo la balance bolo wale ama tha mong mong di cho min yung ka ma yung pe to ka ki chat ngam lo cho aji chu rights ki het lo cho athua hi min ti ho shin han lang ipiti I ball game jong le I ba kikile thu ngam lo ai wanga chu min in to kha pa la khun chi pa la khun a lo thelo gui gui pang pang ki jin tin chi chu politics ai thelo cho chi chu politics a advance na di lo cho athua jong hi din cha ji ngai boli pha jong le bol ngai abale niau cha cha wa nang ke tia mi mu ding ang I ma cha kham yang ke lo wang outside on event le min no di zo siang tha khana I mu ji a ei ho chilai ka la gup lak segi population ho ai ga ke hop khan khanu ba cho tabang pha le lam ja thang ho tabang in space an nei ji a agu a son jang ki na cha ji bi ki bol da de cho ki cha I pan khom thei lo ji ki cha ji wai pan khom thei lo I pan khom thei lo ji wa cho pulanga para external force yung pan piong pa le ki cha ji cho I chung ahin I pya me ya mung ki sung khan te ti ai ki cha ji chu exactly I pimin bol jang le tu kala I gen thei be na di thei lo pi chu ni man sa be diu jong lo na I pan khom wa thi ngei ti wai pan khom jo wa le hu do diu I thi ngam lo wa le ma tha diu bom chu to international community community international level pan na sata ni la hoyang thadai cho yung chano he le itia cabinet minister pang jing ku ki tia chu tia la dan ki sim jo si ko mo na po si khula mo yang jaw ku me assembly ga jaw yang la tiu cho hinge direct ke hai tang ei ti khati kan MP ki sugen te ti ngam lo wang president rule angum jo wa strip of hi pe ro wayang hi I du chat ta lo ngai chala to
to hi thugu ki zadana mi zan ham mi khatlani hi aki go hai the ki ti ya we'll see chewang he taught me history genocide thu history ahong kisima lai chi kisim thar hoi ta bol le ta ji pu chonal pol nangin manipula lamkai hon e hon ti tau te situation ho i deal da no le sa di mani bol da no ipan la da no hi nang chu outside ya naga hi outside kiti chi dong le na nang chun chu ma kuna nang ma perspective nang itinamuan situation ho deal bol ji dan ho iki vai hom da no ti tau te Ki vai pu da no hi football pe ho kun football pe to ga te ka leng football pe ho ku a pe ho sa nga ground panga be ho ku team zo chu na ito da nga he manipur a inam sung ki vai pu da ni be nai le gala ku na i be na thasin ma ma jing thoe ting le ekilung tu lo da nu ipan khom the lo da nu ting le tu chung thil su hi be na le ga sui sau beleng tilai ipule pa te na kilung khat dan na kilung si dan le an pan khom dan chu thing khole mal cha ang british emperor na do ngap cha na chu na tua bang e ho bang chu na le manipula lam kai ho chu bele district wise in beauty kampu pi langa chum more langa chum senapati chum tamenglong langa chum organization ng iza za yung tawang even ai le kuti al organization atam na chana chi pang khom poverty nei chu ikilung khat poverty na he ma mai tu i hoi ben hi ta san de ham long ke hello chu ami pi yang lam bai di chu na ti lo ham na gala ko nai be na le pon e yong kilung bai ki thasin na ting le ki pona a ground nga ho de nga chu be na le thasin ma ma de he chun ke bang chun ka doi dan hi ale organization hi tam ta tai bol be da taw te tua om ho hi su ha no hi tin le a situation dung ju ya counter balding dan ki thim chu tin izelo hi tin pang kho moi tin na sa tin pang kho moi tin au ti lo wale tu sanga ho mabana lo icha te itu te min an nui si ding an bor si ti cho tua I thu ho I ma cha lo cho mabana lo hi inam sing be nai le inam mi the min ai nui si tua ai nui si cho mbana ai nui si du cho tu ni example ga su nge ka na mizoram hi na mizoram te hi okay political avant party za chu ma election pha le chun AKMNF kin ke congress ki thobu chu ama wang nam issue nam level nam thil nam issue a thil khat ang su ale nang khuti nang phung le chang ichi phung le chang ni nang ichi party ne ki lo chu bang khom wa a issue chu hai ta dil bor khom yung chu unity hi dan chu eo manipur sung chu khuti lo chu phung le chang a ki khenu za le nama ki khenu ale organization na ki khenu leading lalding bo iboi piu na e chun edil da nu ba he ating sen ke sele kathasin ma mai ki ha sui le bang chu no mo sa de chan chun sing e kathasin ne pu sele ma ki pa me pu chonal pa na se hoi sele pu sele ma ama sign in ji tu popular government le MLA minister thuang tham na sin zo anang nen sei chu information thugu ki za dan na ti chu a yong hi mai the yong lo mai the in pi le ti chu approve in lo ji in ki sei be the in en ka sei nom chu ina sei banga na sei banga chu a replacement ding ji a chu ki go jong hi the mai the in nai chu chan ge yong akidei poi mi pi in ti chu clear ta message ki bol thu hi na ele tu a hi mi kham mai ti te mi khat gin mo a khat amat nong leo kes azat zat to apan humo wa atu khum jing pau hi
ichi human rights activist hon human rights lam kai hon ichi hi ipiti su hai the ding ham NIA ten mi khat hong mat leo aman chilaya mi na tha ti ko khacha ko di pon na tu ni chana i mat ho he ai wanga chula agas heading aga nil ding la i pu bin i lo ka ti na chu tamta wangwa a bol lo ji wa ka se hin na ichi ko hu ten ipiti su tang thei ding ham su tang na ding ai to nga pan la ding ham ti nen se pi tem Eboi PG pen cho hi le legally court represent thei ki represent ai lo le cookie in pi ho to ki thua mi za nam kha jong case ki bui pia abang bel au jong hi thawa chi i ti ho capacity a cho ki bui pi hin si a zo a ka sei banga chu chi amoi political prisoner hi cho political solution political negotiation a cho stance ki chi tai kharwa min serious tai la lo wala chun chi ji intimidation hi cho na man wala na phone ge lang picture khara mala UAPA case na ko om dan che ka ti he UAPA case kan na pan fo na ma theu cho ai chi pa chu I bon chawa collective political issue address unga hi cho human rights issue a chombe ai lawala advocate khalani ni tia ga bui pia chu solution ta ai lo cho khalani cha bel kila ki bel au chola ni zanam ko yang tua ki bui pi na lai la ai manga chu solution hi lo hi chu a solution in chu political issue hi ja chu political issue a ki mana hi je wa chu political issue stance pawi form tai khadawala mina ki cha da man ngam lo ri chula ato ai ho ki pi do yang ki chu Nyau khat alungial define different opinion chi negotiate government lung dei lo to chilaya hung ki to jab lo opinion se jo shi chu ta chu akima theya la chun just imagine yo ka yang ki to nai lo chu yo ka ki to yang la ki man mei the ne ta wanga in negotiation table chu sei ko ni this I political stance chu form ta idin pia la chun na jang man ngam lo di chu ato ayo mo sei khado wale asei ngai lo chom di dol jula chi potential threat hai talks peace dinga problem hai ti chom pe di chung right tang tam pi ki man la hi chi chu purely political issue hai bo che arrest ho yang che chu idin ta ngai ta chu idin ta la wale mi ki man ho mi janam khanu ke tu bang hin amo terms and condition ai chi wale cabinet government popular government I form wa izau wala I case so tam piang hi gan chala resolve di bu chu chi chu na sa chu political issue e ti ai wanga chu cha chu I political aspiration ki compromise ta chala I pia pha chom do pu sei len ma din da chat din ta bol ta hin define no din ta hi din da ipi ta ka owa I sei wi I thu mu hi ipi ta ka owa amo sei nuk ding hi lo chu yes president modi ung di yes ahung lo wala chi ki bol ponte chi khat ponte acha hung so popular government ki form de a ki form lo wala chi ki bol de hinge form ute chi chu cho chi pa chu ki ding cha lo cho condition ki sim jo si chu fulfill ale oi la ya chu separate me a problem na hi ngai cho problem ti chu peace na thei dinga chu I din no hi ka din no hi ka political aspiration hi fulfill na bolo wala peace he ti thei ngai cho to aya moin peace na dinga chu step condition na za hong sim cho ya ngai lo wala peace dei lo ni hi ti cho chi chu lo chu the opposite is like ours should be our stance political solution na pi ala peace chi political aspiration na pi ala peace dinga he ti chi PGI sei ding ham mi ti ale I future chu
mấy lý ho attitude mo chu ho dinga man nangan amoin ile diwi khan to di mo nga phal lo je wa chu separation ki ngai cha ya chu it should be clear on the table chu ti lawa sei jo shi nu mo wala like sei ngai mana political solution na lo pi chu India chite ya phawalovin center to say central government to say ngai walovin chi piu te ki ti lo na sei ngai lo le force na su nem kit tho tho cha wala chu mi pi jo se kin tu phala force za le chi pa le chen human rights langwa jang ding thei ta ve to ami pi jo si chu central government ya mo kap chap thei lo cho we are in a democratic country India government ni teacher bola le United Nations jangum chula ai la wala mi ipam sensible ta yang India mi tampium na lai cho central government ni teacher bol kha yang la aban la judiciary jangum na lai cho ato a judiciary ki approach thai lo na ji chu ei ho stands pal to hin ipam mi abang khat stands mi abang khat to hin government ni pangkhom da na ji cho thì cái xây chứ na cái xây chú EPZ chú bol thì luôn ham tí cái chỗ I sacrifice ngap lo chula lom kai phabe mi ni macha sacrifice ngap lo chu SA sang chú tua này ít rồi giống tí này chỗ na anei I zo achichina ban le chun ahin kho chan jang khat le ni hum na be ta na be ta hin kho chan ti ju thi na lo mi yang le ke za na implicate ki bol zo me ta na cho chu I din pi ngam nga hi cho to khat chan na din pi ngam lo chu chu me bo chu kui ma chan din pi ngam lo wa central government thu ngai chu năng xây na xây đan năng đăng theory pa chú khát in quay tiền lekin tôi khát kan xây tiền bị ngay đan này em isia mi jam kan sacrifice abol ngai he ti yong chu hingi ken nong kapom ai wangin chi sacrifice I hong chu ki sei da han lang I bon chun alen an neo idea zo si chu ki ho khom hen lang te chun road map chu ki sim khom hen lang cha chun ki pat zole hoi zolo ding han kati dan chu na ho na ke sacrifice pot lo le na ho na step down pot lo le aban chi be ji pui ti hardline ta tia chu bol sang chun step down hello sacrifice ka ti chu lam kaya position a para hum kum thlan ka ti lo pi chu alam kaya hi je wa jamon sacrifice an bola mi pi ki ding jing di chu ne thima amo bo in sacrifice a bol di na hi lo chu mem amo a din na hung din chu sacrifice ki ti chu ka ti chu amo cho din na cha bara hung din wa center government thu nun lo pha nu le mi pi ni back ka ba le din khom jing hoi chu ga ki hawa conclave azat na hafta tum thu se ya resolution khalani pa sa chi pi lo sanga chu adin na hong din pha nu le ho ni ju le ki chai tam ta se di jang hom hi e adin na hong din jang ke wala mi pi ni shot le ki chai chu ato adin lo ju aju ki son thei lo chu thu yang tam aji chu adin na dingu hen tiloi hi ti khati tiloi thu tam ding jang pa no le thum lo ji I chỉ khom riêng đi chứ ta chơi quỳ mà gia đình ngâm lâu bị quá ding ngam lo ahong din det teng lo chun anunga akyum sa ai ti chu ấy họ cho mi bị thế cho xây ngay à cái ngay cho thu hiện thiên thể bị sẽ gì lâu vào mi bị thế cho chân chun he ta le chân chun sei ta le pu se len ma EPZR chu ding det the lo ai à cái gì cho implicate không cái ball thế cho thế cả bằng cho eso họ cho chỉ ground rules na violate of in tin implicate khalani implicate on board an mading chỉ cho abon chawa ya na ye case nei cho lam kai ho KMO UPF a het jouse na bon chawa case nei cho ate ka na chu ai cho jouse an mat go dio a case and revive di wani khat dio cho ai lo la tha yang to pu tiger ho yang ai lo le lam kalanga mi jan ham kha yang case tha an pan khu mu cho new khat
nam ngai ipiham a compromise nom lo nam ngai lu ta ta ho chu che political issue hi cho a tha than pan be dim yong na lai cho ai cho chu sacrifice si bol nga mungai a kho poi separate administration ni pi ngai tia hi idin pi ngai a chu tia la chen mi pi na zui ding cha chu thil tam pi e ho again song chi ding yong na tai banga it is worth taking the risk because azo aka sei banga chu imabanu hi chum lo cho tua hi ki hu do tua case zo si yang hi popular government ma sei siu ki ngai lang peace ki tile case zo si yang ya tha theu cho chi je ta cho political issue he ka ti chuma case ho lang political prisoners hi le ka ti chuma mai lo in ki chip nai ne u cho every aspect a hi I khan to di mo yang nom lo cho thank you bu Suleiman ke pao me kichi sialen i society hi idin do guna he jong mi dang ading umamoti aki kele le aki kebe na chi to bang din mun che hi in na khanin chi boleng khat hong chi diam ki gin mo na le ki ta san le ne sang bal be se ji a he tu chana he ki tu thelo lai we hen pathen themin tin jong chu phat khat le nan tin lungban ta bang chu ki to hi alin angol penen ve na he jong le ki vai hom dan ki vai hop dan he lungdon ta chi thau tai he jong le lam kai wa pathen chi nen pen tin nang ho ne bin koi jong phat khat le chun pathin phat sai phat la hi mo di lo hin na yo jong nang lung neo hin lang kyong yo jong lung neo pu tin chilang chu chan chun ga ngaw tin tun pu chun lal pol na ngen victim so the relief kema na so pi tamta hi na het di hin nang jong personal ta na kyo pi jong ai za na ki thu pi jong mai thi tan cho chu ka dong go hin ken kan do gu chu gen thi pe ding le lam kai chu ai ki pathian nong chu number 1 em nai amba na inu pa amba ilam kai ki ne pi e en na relief kema an jong tuilo ta dal ngen ho hin ne ba imut ki su lo ipp to bang in hi lo chu anop ne mi lo hi sa ne jong le na i to bang din muna ho relief kema ho idp ho hen nen ki ne pi di we en nen kini lam kai zo si kini pi nang jong chu whr lam kai khat ni zala chu aman to mang naung to din to bang justice ka mu di ti chu kini na nei te di we ama ho ading ai pi mrs cp nom na nei am enge ki pao me to ne ja na chuna ka zai tu nai cha chun ama wang ki transfer time le mo khunga deputy goc pa ko na brigadier Kulwar Singh ama ko ka ke hopin kana ke hopin ai puisar kanammi te relief center laum ho idps aum ho number 1 da free medical camps bor pi utin no battalion ho nei bor pi win lang chuna bana ne ding sa ding yong nei pi win ha be be ki thu pi win kana so in na mang chun a posting dei ma khonga posting hi ji chun enge ka por pi te ding he de hi atun ka umin kaung kinung le phale free medical camp yung bor pi katin king le pan pi ngai relief center lam ho chu an chang kai pui dal kai pui na pi thi ka pi diu he kaung phale kaung kinung le phale hin hoi tin koloi chapong ho khur sa ing katin ke jong ka ki thu pi de cha tin ala ahung kinung le tan chong khat ahung kinung le ma khung om le transfer order asu in ama hin bun chuma transfer tan jan hi chu in phone in ai poi ki gen ke transfer tan na chen ingai tu han chu ke ti jong lang bang chu goc pa jong omin ama to naki he tu ben lang anaki pan thi thena na pangta ke transfer e bol ta we tin okay sir ho pui ka tin ting le tu chung december ha le hin kalungge la hi kanammi te relief center la ho ding a hi ipam to whr o lam kai ho ko ma chuna ama ko ma chu
muffler ho traditional muffler ho hi choya opia icha ama ho tinga chu pi nei bor pi thiwam kanam mi tegen the na hi ka ha sau bin ka gen the economic the le financial le icha ka hin kyo hi tu kanam mi tu a hi pan pi ka ngai cha lai to hi zin yo da le cha ro ho hin khat be be visit yo hung bol bin nang e fan na yo ne ki thu pi bin hung ki thu pi bin ti chu sei dim yo chu ki go ngin na e chun pan chu kala jing he no the thi ka no jing he ke yong da sat a ke ma cô na hi bia in terms of luck crore ka nei lo ya chu neu cha ho chu sei kham lo ai pui na ai chu human right ki chen humanity nei ngai he humanity ti phale imi him khat gen the na chu e gen the da na kila a ngai lung sik ki ti humanity chu ni ti long na nen chun inam mi te gen the na chu e gen the na hin ama hon gen the thole e gen the hin ama hon na sa la e na ki sa chu e chun ama ho de nga yong hi ka plan hi til tam tai ki bor ting le in lo ne lo ho in lo sa pi ding ti hong chu e ma surin kama lo ma government na ho ko ma president ki pia ni sa pi ng tia to a plan ni department na secretary pa wang chun in sang sa ki ka sa pi ju he ti chu e kha be ni khat ni chun in sein a in sein e chu president secretary na ko na all da hi ji chun te la hospital hoi ta ni pi un ti hong chu kana sei kha hin e chu tu ang hung dinga hin hi chu kapla ne he keima ko na wang chu source income ki thu pi jing the le mang chu tam ta ki thu pi nom jong le tu chung december ha la ka chi pha le hin na sa ta speed song ai pi je chen e pon ta sui ding inam mi te ken thi ta no sui ding ha sa ta no sui da ma ho jong hung visit sa te ding chuna ba na fan jong ijar ham ta chu hin pu lu na e ki thu pi ding ti chu ngai to ting le nin kum le nin kum a chun asam ma hi hau ki puzia ku garzam ma hi tam ta na na ya kha bai the na asam sunga yong yo phai tu la kai pui jri bam la ta ra ni benga ku na garzam ma hi to awang chu relief center yong asumang tawin nin kum sa bela cha an au ma hin cho yo siang chu stenai la nga khloi ho miao sa ta khat pathina tong pa so jong hin ama chu ahungin ka ki thu pi sa obin anchang is in lang iza hamman chu anchang ho mo in na tu a assam na refugee am ho dinga yong kun na sa ten pan ala iti yong chu ka ga sui lang no min to abang chu mabana december hale sil delhi ka chi pha le hin relief center la nammi te dinga hi thil tam ta awang ka plan hi abona awang sui da opong kitin na thank you ke pa me pu chon lal pa pu sile ma concluding remarks ana se ipan na thei cha chu ibon chawa ipan su ke ya tu gala hi ipam khalani ahung do yang chu ma media ai lo le do lowa go a ain chen ki kal lewa ai lo la hin khu hala mi za nam kha jong thina to ai lo le mi het pi lo bia jong gen theina gal ja sacrifice tam pi bol mi ka he so in kin jong personally ya cho ta bang hi ma hin inam piu hi mi zo si hin ki puna so ke cho hin ai wanga hi pham atalai he ding khat trigger point khat hi ingai cha ro hin hi chi leadership ba hi chi responsibility hi hin leader iti jong la chen tam nan tin hi jong la mo a ki ho lo ai point a he so ke win khat lanin trigger point cho ita cho an me pila le ike kaw yang ki diwa hin chipa hi hin bol ngam na dinga han san na le ngai lu na ta hin nei dinga hi lam ka yo ya vela itip no mo le chau na no mo hin achuti lawa le cg separate administration itila tu langai tam do ai wangai hoi ta in gel hoi ta thu tai gela thak mi ai gal sunga genocide atin the human rights ibya university khadum cho I'm sorry ka remember jo the point hoi ta research a bolova report a bol na chu chi incident hi genocide ahin ati hin hoi ta
chi genocide ethnic cleansing pa hi a thi man itu ho yong hi tu chu mi tele third mi zo apada state policy planning scheming mo hi I hom tun na di mo lo hin avat sa hi inevitable hi separate administration I thu mo hi sei me mi a ki sei point mi pi hon jong chi het ngai lam kai hon jong chi het ngai hin chi mu lo wa le mabana hi inam piu hi nam pi ti ding ta ba yang ti ding a yang thei ta lo mai thi chi pa hi gil ta ve ve la remind ki bol de wa cho ti ma hi po na ba no wa pan na sa ta lo wa a ve la ka sei num chu popular government awang cabinet form ding cabinet na hi za nam ngai lu MLA zo si ki resign chu apa jang ki pel ta mai thi an a hoia hi nei wa pha jang ki pel mai thei lo le chi chu ha sat na yang thil neu cha cha yang sung langa yang mo min thi nei wa cabinet ho awang hi zaw lo ri ji chu cabinet ai zaw wa le manipur integrity ke thei pun te ki ti chu ki subul ni chu cabinet ai zaw ki ta chu MLA minister eneilou bia chu center apara funding ipiding scheme center scheme zat mi pi ho gan the no address bolding asa in bridge ki bolding hi ti ya le chin it's fine ai wa cabinet na chu zawa le manipur ai zaw ta manipur cabinet ai zaw ta chi chu manipur government na hoi ta ki zaw ta ya chi pa wang chu nam ngai lu zo sin bol loading a bol au ma la wang chun khang tha hon we cannot forgive we should not forgive we should never forget chi chu chai na ka tip na no ka sei no mai Very strong message in na idea na goal chu ki mo hen na ki pa hen to bang longgel chu nei chit ngai hen chan hen ngai manipur cabinet na nung zau to pu ti chu ne lam kai ho cabinet na zau thi ho hen lang a replacement thi ho hi jong le na mo ki team na mo message hen mo no na mo dio na he dio na ngai jo ta sano men ku chon lal pol na ngin ip concluding remarks a ip na sei no Yege, takipa tu ni kwa Brustein in sa hello pen ki ho guest speaker dinganik ni hindu sa azalwin na chungwa ki pa thu ka so in na so ina dinga kinyong point ni so in katin ilam kai ho se ngo po tin inammi te hin number 1 na hin pathin gi ngo ti katik ke bang chan na pathin gin kiti hi prawak mu khat chang singi benar pathin gin kiti hi he na chi na bulpi ki panai ti cho he chen pathin gi ngute lo hin bu dingang pathin gin ngai tunin separate administration AP hen nang pathin panglu hi le ke bang ka dui pui ka ti no me abang pathin to everything is possible with God impossible thing can be possible with God pathina nga imacha hi mo pui ti ta san ngai cho hello hamna ya chen number 1 Christianity hu chu yo non Christian hi lo chu Christian hi ala Christian hi now sulang wetin number 1 na pathin ging po te hi lo hin ninga pathin ging itiale pathin gin kiti chu ho ina pakai ti a pathin ga ba chu ya ga tau pathin ging lo chu pathin gin itiale chon si na to ki kang se pathin ging chu Joseph min ho ina pathin ho ka lo chu Abramin pathin ho ina ho kha lo chu ai banga Joseph min hoya pathin ho ham ti ai le Potiphar in nei pi ko ma pathin ho chu ni lo ham na tunin sumpunga pathin ho te ka ti ke bang nam kai ho hem nang ting le mi pi te yong le suma pathin ho te corruption ting le ho inam mi te ka ngai tu ai le ka puna khat ka singe nam kai ho se i oi mo bin ke bang nam kai ho se ka oi mo no pui ke le ke yo e yo ki vet ji ngai chu pathin ging dia chon sit iki kan pi de suma ki tau tin numeya ki tau tin tele in chen do che si mo yung pathin lung sai nam tu ne kho le khabi kum ki yar chu e ho dinga i gal jong hi pathina dinga pathina ko na khar so hi mai thei chu he chun
kita ute pathin gi ute number 1 number 2 ki ngai lu te tile unity pangkho mute kum izat politics in bolawa MLA minister in nei wangwa hospital ki tup sel in nei nai lu chu kapuna dan ke na hospital assurance ti umala dohti ai solo chu ai rom le silchal I solo chu ikingai nu wa ikpan khom wal garzona umde ama wa ikingai lu wa pathin igin lu wa pat ikingai lu wa kele ipan khom lu wa le lotin na ima chaum lu de tunin SA bu yong len pathin pan lu wa le just western chu na western chu ima cha lu chu lasting lu chu e pathin health pathin gi mutin kele kingai lu tin unity pangkhom mute ki pangkhom le ni ha du chu ki bung khen pai ki bung khen loving pangkhom le ni ha du e jun economy te ko ma ka vai ha no nom chu pathin ging po po te king le kingai lu te bible no nang na kingai lu ma na hing na kom ngai lu ti chala na helong king le unity pangkhom mute I che thum gi ka vai la na no me ta ki pai ki pa me pu channel pon hen pu silent mang hen ki pa me na tu ni la discussion chu chan ki tan ten nang ni yong na sei be no mai ma ki pau me